نداء الإسلام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kuwasin puji iban sa taud-taud sa sanglitan patuhan na to Rabbul Alamin, amuin Tuhan singkatan tagdapo sin alam. Demikian mga katautay manghuran, amuin Tuhan nagpapanjari katutaniyo, wayroon dukaing maksud bat malaingkan magtag-ipon mag-ibadat pakatunggal niya. Alhamdulillah, taufik ding Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo yunyukan mari paakam Islam. Yunyukan niya huminang sin dia akan huminang sin kakukuran niya karena mahinang parsababan sin hikasan niyang simbyakatu nangangaku ipon niya inso kay tuod kumahagad manay maisin uno dia akan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita ni kaya tunay na to na deng ha mga kaya tunay ka to taniyo biya sin pardo Maghrib murah-murahan in kita niyo sambil dagpakan sin kamatay datungan sin ajal na in kita niyo halawang pang-ibadat katantan. Lagi mga katautay manghuran kuha akam Islam na sangat landuin sa taud-taud in pagsarong sukul na to pa Allah subhanahu wa ta'ala si mga biya ini, si mga kahalan na to habiyaon, iban nikmat ka to taniyo in mga biya ini tiranan hikasong simpanghati sin tiap-tiap siyulagan deng kato taniyo na pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala tihilan niya kita niyo katatap doon ha kakukuran ha kakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na deng ha mga sambat in hikakug sin Tuhan na to Rabbul Alamin marikato taniyo bilang ipon niya nabang in kita niyo di kita niyo sumulang ha mga kasara-saraan niya iban sin kaya pasampay sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inyatto amoyatto mahinangdan sin hikala sakatu tanyo sin jungjungan na to Allah subhanahu wa ta'ala sin Tuhan na to Rabbul Alamin murah-murahan madawhat na to in ulong rida niya. Mga katautay manghuran sin kami haakam Islam, masi-masi in kita niyo yariha wulan Rajab. Mga katautay manghuran sin kami pangadjian sin kita niyo na amunain kapaidahan sin bulan Rajab. Kaya tagnaan na to na sin limabay-labay yaon mga kakasikuha akam Islam. Biyaon hati ko mga hangpo tagdua tagto kasubangan na kita niyo simbolan Rajab. Na misan yan nun pila adlaw rakuman atawakan di na mabot 2 bulan in bulan Ramadan. Kabalik-balikan namo hipangindoan nato pa Allah subhanahu wa ta'ala bang maning kita niyo paabuton pasampayon pa bulan Ramadan in kita niyo katan Allahumma baligna Ramadan.
Naning mga pangadjian amo ilong ta timubtob in pangadjian sing kita niyo harom yetto ting mga amuin liangan sin syara kato taniyo biya na sin magpuasa tunggalon niya in pagpuasa habulan Rajab. Di siya magpuasa before sin bulan Rajab yaon sa mga kaibanan biulanan sa abang dumatong in bulan Rajab misang pabiya din ning kabisa misang pabiya niya in mamuasa sa Najjar siya amilong na bang ako paabuton sin Allahu Ta'ala pabulan Rajab mamuasa tud ako na impag Najjar habi ini na di manjari mga katawtay manghuran ko haagam Islam karena man nadhara siyama Rajab yukaffiru kafarat yamin na bang siya nakapag nadhar atawa kan nakapagtungga tawang halong sin mas nga nagnadjal long niya biya simian non tabiya sin kya rihilan ta upama bang mabot imbulan biya ini mamuasa ako inya to pagtungga mga katawtay manghuran adapun biya simpag nadal niya insubay bulan Rajab sadya na inya to di manjarilong si mga ulama subay siya magkiparat amin kafaratu yamin in kafaratu yamin na subay siya magpakaon hangpo tao miskin pakaunon niya amo ating kiparat niya atawa magbihag sa bading mga ipon amoy na ipon habiyaon na wayroon na biya tukato atawakan na mamuasa siya sunod-sunod din dunhaon to adlaw amoy yato mga katawtay manghuran na apabila piyara tung sa simbulan habulan Rajab pus nakapagtungga siya yato nakapagnadjad na nadimatung na imbulan Rajab uno baha wajib baha niya amoy ilong tahi aplayon niya na karena nakapagtungga siya impagtungga apabila di magpus dunhaon wajib in hukuman niya in suway mahitunay adapun habi ini bukun wajib in hitunay mo siya di gaman in wajib kay mo hindi mo siya hitunay karena na bukun halaw man sin syara in mga yat mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala adapun biya sin mga kaibanan bang ako long na makapas ha exam na mamuasa tud ako tu adlaw atawa kampila adlaw bihan na sakali inya to ang pasya nakapas sa exam na inya to wajib niya to hitunay bang niya di hikatunay inya to isab na magkiparat siya amo yat to ipagbidaan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na adapon bang sa isab asal magpupuasa dahil mga puasa sunnat before sin bulan Rajab pause nagsabo di matong bulan Rajab nagpuasa siya sin Isnin natawakan in pagpuasa niya lang ta ini ut puasa hang kaadlaw busbuka na sa bang kaadlaw na nagsabtan habulan Rajab inya to di isab siya lang ta kumugdan dito hato kana in pag-ifrad لأن إفراده بالصيام من أمر الجاهلية وهو نذر مكروه ولا يجب الوفاء به karena in manunggal ikaw hapag puasa ini ni kakahinang si mga jahiliya haway pay na agama Islam kakahinang nila inimbiya ini na inyat to impag nadar biya sinasabot ta laong si mga ulama nadar niya makruh bukun wajib in subay na hitunay bang sa yabutan simbulan Rajab namo yan mga kiaulungan sin Allahu Ta'ala nadapon na in pagpuasa bukun sadya laong taha in subay sadya dumatong imbulan Rajab bihan damikyan yari kita habulan Rajab
iwan nasabot ta ini ding mga ashurul hurum wala daysab lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu i'tamara fi syahri rajab bal ankarat dhalika Aisyah radhiyallahu anha falamma su'ila Abdullah bin Amr radhiyallahu Abdullah bin Amr Umar radhiyallahu anhuma kam i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال 4 إحداهن في رجب فبلغ ذلك عائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت رواه البخاري ومسلم di hay ni mga kaulungan sin Allah Ta'ala tud isab kaya baita daing ha mga hadis sahih in Nabi sallallahu alaihi wasallam atina kapag umrah siya habulan Rajab yasi mga i'tikad sing kaybanan bihan so makaw inyat tu kaman nag-ingkar in Aisyah radhiyallahu anha hawaktu man naasubuhin Abdullah bin Umar si Abdullah atina mo anaki Umar kiaulungan sila karwasin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu sin naasubu siya nakapila nag-umrah in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in jawab niya 4 nakaupat ihdahunna fi Rajab hambuk ding hamaupat yatto amunain habulan Rajab na hawaktu man miabot in suy matto kan Aisyah radhiyallahu anha in agisin Aisyah yarhamullahu Aba Abdurrahman kiaulungan long niya law nahi Aba Abdurrahman mahi Abdurrahman ma'tamara umratan illa wa huwa shahiduhu inaina Aisyah wala nakapag umrah in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malainkan insyaallah ni kya sasaksian niya ya sasaksian hi Aba Abdurrahman wa ma'tamara fi Rajab qat wala tud law ni nakapag umrah in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habulan Rajab amat tu in jawab atawakan in agi sin Aisyah radhiyallahu anha wa ibn Umar hawaktu man bisarahayat tu sin Aisyah in ibn Umar anaki Umar diurungog niya fama qala la wala siya nakamilon niya labu way atawahuun nakahundong himundong nadya sa biyahan deng hasababiat tu atin niya naaon din doon ka ha Ibn Umar atawakan doon nakakialupahan niya atawakan aon pagduaruan niya haparkala yat tu na deng hasababiat tu walihada lam yunkir ala ummil mu'min Aisyah radhiyallahu anha wala siya nag-ingkar sin nami imbisara sin Aisyah radhiyallahu anha hatungod hayat tu sumagawa isab mga kiulungan sin Allah Ta'ala aon deng ha mga ورد عن بعض السلف من الصحابة والتابعين استحباب الاعتماء في شهر رجب لأنه شهر حرام معظم إن دينها مغا كبيتا كيبانا مغا سلف كيبانا دينها مغا كصحابة تابعين na inyatulong niya atin niya mustahab impang umrah habulan Rajab kana long niya inyaon ding mga ashuru hurum amu ilya lago sin Allah subhanahu wa ta'ala ding hamaram bi anakan Umar bin Khattab iman sin anak niya hi Abdullah damikanin Aisyah wa ummul mu'minin Aisyah akaymanan baita iman sin kaymanan kasahabatan iman sin mga tabi'in din dun haon di nga sabab yan dihay ni hamas ala ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala dam sambil nasabut Ibn Sirin ani salaf annahum kanu ya'tamiruna fi Rajab yung mga silayat to yung mga salafus salih kaymanan na mag-umrah sila bulan Rajab adapun in silayat yung pag-umrah nila bukun sadya bulan Rajab in mas'ala dihay ni amoy impyang langan sinsara amuin manunggal kau habulan Rajab saja. Bang mabuti mula Rajab yat sabab yat yun i'tiqad mo dun haon. Amu yat yun di manjari mga
kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan long Sheikh, qala Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, in agihi Sheikh Ibn Uthaymin kiaulungan siya sin Allah ta'ala, ikhtalaf as-salaf rahimahullah, hal al-umratu fi Rajab sunnah am la? فقال بعضهم سنة وقال الآخرون ليست سنة لأنها لو كانت سنة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم إما بقوله وإما بفعله ولا أرى دليلا واضحا على استحباب العمرة في رجب. Ami ini isab idingha mga himumungan qaul hi Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah atinya khilaf in mga salaf isin mga pagtagon as salaf mading ha mga sahaba tabi'in tabi'in sila mga ami in salafus salih salaful ummah kaulungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala unulong niya halil umrah in pag umrah yan habulan Rajab uno yan siya sunnah atau bukun. Faqala ba'dhum in agisim mga kaibanan salafus salih na in siya yalaw niya sunnah. Inang isab sin kaibanan laysat bi sunnah bukun siya sunnah. Sawab mayta bang salong niya sunnah na ikaunan piatarrang na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumasaan na niya kiya sabda niya atawa nahinang niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang kalong ni Sheikh Uthaymin, wala ara dalilan wadihan, wala akulaw niya nakita dalil matampal masawa tungod dunahon na pa istihbab ha umraha bulan Rajab. Bihan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga sila yaun haula hamak kanaka atau yaun ha mga bangkiyabibiyaksahan nila raisab at bulan agun bulan-bulan atau sa kahawak be ini on waktu nila rin do kasabuan sila do na hamak ka nagsaabo ha bulan Rajab waingi niya in launta in mag-umrah sila on sarapat bang sila makasud pa Makkah na in subay in sila launta piang hindayaw illa bim afdal in mag-umrah sila mag-umrah sila dahin dun haon ayaw sadya kaum in launta biasin na may paghinangon si mga jahiliya o si mga kaibanan at tinatunggalon nila in habulan Rajab sadya mag-umrah. Kaibanan di biyahan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nading ha mga inyatu kabaita patawa Ibn Uthaymin rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Demikian min bid'i syahri Rajab sabutun tamani'tiyo ding ha mga hinang kakahinang bago haagam Islam at inawayrun usulan haagam Islam biya nasin salatul raghaib. In salatul raghaib amunalaw ni sambahayan ini wa takunu fi laylatin awwal jum'atin min Rajab. Sambahayang raghaib ini amunain kaunan niya sambahayangun nila harum panagnaan sin Jumaat bang dumatong imbulan Rajab. Yan. Wahiya sintan asyrata rak'ah hangputag 2 rakaat baina salat al-maghrib wal isya haut sin maghrib iban sin isya bihan ini bukun ini hasara gaman langgal syara'in hinang ini wala ini kya panghindu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ini kya waita sin mga kasahabatan wala nila nahinang sin mga tabi'in tabi'in iban sin mga kaimaman si mga kamusliman. Nadi demikian di ini yasbiquha siyamul khamis. O ning hamakan unahan nila muna magpuasa sila hadlaw khamis alladhi huwa awwalu khamis fi Rajab. Banglon ni panagnaan simbulan launta bulan Rajab panagnaan khamis at naman doon Jumaat magpuasa sila. Puasa unahan nila yato mga kiaulungan sin Allah subhanahu imma nga yato wahiya bid'atun qabihatun munkara. Ini hinang hayat to hinang bid'a hinang lamim bago siyandig paagam Islam sinuiroon syara sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya ay sangi hinang munkar in mga yato
nahangkan hadzara minha ulama, nahangkan nagpaanib in mga ulama sing kita niyo ulama us-sunnah wal hadithul marwiyun fiha kadhibun wa mawdu'un. In mga hadis na may nanunjuk ki habiyat tulaw na biya ining kalabihan, biya ining karayawan niya. Bangkaw nakasambahan si salatul raghaib, bangkaw nakapag ami ilonta sa amin panagnaan hammis adlaw hammis nakapagpuasa ko bulan Rajab, biya ini in mga bangaon hadis na may din dito hatu inyatu kaputingan wayroon kasabunalan iban inyatu mawdu hadis hinang-hinang. Now manib kita ni mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, walam yathbut anna sallallahu alaihi wasallam sallaha, wala tud kabita hanabi sallallahu alaihi wasallam in nakapagsambahan sa biyayat to, wala ahadun min ashabihi iban wayroon to ding ha misan hang katao ding ha mga kasahabatan niya nakahinang si biyayat to, na hindi ko bang di ka to baha aw magpakahinang simbiyay ni style, simbiyay ni hantang nabang awon nasubay tinggalan in mga biya ini mga kiyaulungan sin Allah ta'ala, karena misampay niyat nila marayaw mag-ibadat hatat kala in hinang yaon wala na tiyugila sinsara, wala na kiyabayta ding hanabi sallallahu alaihi wasallam, wala na kiyabayta kiyalimpa ding hamang kasahabatan, wala nila na nahinang na inyan misampa hapangatud mo marayaw sa hapamandang sing Quran iman sin sunnah langgal syara mga katawtay manghuran na maraw mo pa intinggalan na kana magdusa na sadya in kita huminang si mga biyayat to mamarahina in kya uno na in kya sara kya limpal halom sing Quran mahamulya iman ding hamanga kahadis-hadisan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala min at-tabi'in wa a'immatil muslimin, wala daysab kaya ba itamisan hambuk ding hamanga tabi'in nakahinang si biyayat to iban si mga kaimaman sing kamusliman labi-labi na in upat kaimaman sing kita ni mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga kaul ini kaya ba kita unatuman ding hamanga majmu'un lin-Nawawi ha kitab an-Nawawi amin syarahan sing kitab Muslim, kawakan nato dahin dito hato damikian kawakan nato ha majmu'ul fatawa dunhaon iban sing kaybanan ka kitab-kitaban biasin wal manarul munir li Ibn al-Qayyim, kawakan nato yato mga kiyaulungan sin Allah ta'ala. Uno pa yung mga magkahinang sing kaybanan kana sa putunta ini sabab kamatauran magpakahinang habulabang sa kawa bulan Rajab angkan na ini sabuton sing kita ada kalabi akato kulang impanghati tanang haturan sin syara. Na min al-bid'i aidan as-salatu al-musamma ay Daud pagtawon nila fi nisbi Rajab, pangisab hatungaan simulan Rajab aun isab sagsambahayang nila rin doon. Sabi ngyanan nila Daud Daud Allahu a'lam maksud ko na ini sa bang tumunga na imbulan Rajab na aon day ni panghinangon nila. Allahu a'lam bang di ka to hawla na to bang aw magpakahinang simbya ini. Abiyan. Na inyat to asal niya to piyang langan sinsara mga kakasikuha akam Islam. Wa ruya annahu waqa'a fi syahri Rajab hawadithun 'azimatun wa hada wa lam yusahha shay'un min dhalik. Aw ning hamanga magpagwa habulan Rajab long niya jimatu dunhaun habulan yan in mga mataod jimatu sa lagu-lagu jinisan long nin jimatu dahin dunhaun nini wala to kaya mo in nasahiyo nununa ha mga damikyan neto nabiya nasin daawa nila habulan Rajab jimatu dihini anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wulida fi awwali laylatin minhu. Kita niyo mga katawtay manghuran ding ha mga kaibanan sa munatulong niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam piag anak piag bata hapanag naan sinduman dihay niya tinabulan Rajab. Karena in kapag bata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na mataod launta sulang dihay ini wala to kabay tabang hawno bulan ha dihay ni mga
kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian uno palong nila, wa annahu bu'isa fi sabi wal 20 aw al khamis wal 20 minhu. Hambuk pabayta nila, at ini tungod ha bulan Rajab. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, at ini kaya nahinang siya Nabi, kaya para siya, haha kawantag 7 kasubangan, atawa isab ha kawantag 5 kasubangan sin bulan Rajab. Na mga ini, wayroon katantuhan. Wayroon kasabunalan in mga ini. Wala yasihu shay'un min dhalik. Wayroon yatto katantuhan niya in mga damikyan yatto mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Na in mga in kitab ini, in nasabot ta ini, kabakan sin kita niyo, kita niya to naman, li ta'ifil ma'arif libni Rajab. Safha hanggatus kawantag 1. Nakabakan na to yung mga kiyakabtang dito hatu mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Na lumatun kita, mari paamuin, di majatuto di kato. Di maragbus to di hawla ta. Kaya singuran sing kita hawla duwain. Narana marikato ta. Hisiwaha haunubaha ini impuunan niya. Deng haunubaha in asal niya ini. Angkan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, bang tungod parkala agama, kita unnatuin usulan bang nahriin. Hangkan iban wairun to pagduarwa. In usulan sin agama, di harwa hula ini. Hamakka iban sin Hamadina, kana doonin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doonin puunan, doonin usulan sin agama Islam. Sakali maduwal kita ha mga tao Madina, maduwal kita ha mga tao Makkah, maduwal kita ha mga ulama dunhaon. Yanun tabakti Wahabisan sila. Basta gwa ding ha Madina, gwa ding ha Makkah, Wahabi. Pinahariin na kau. Tumtuma balik kau pasyara. Hariinin po na sinagam Islam. Hangkan ubos na bita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min alamat al-iman, hubbul ansar. Wa min alamat al-nifaq, bughdul ansar. Dahingha mga alamat, o kamakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuin tanda yaunin pag-iman si manusia, malasa siya mga tao ansar. Isi mga tao ansar? Tao Madina. Nabukun sadya ding ha mga kasahabatan nito, sambil pabiyaon, in hadis ini sabit sambil pa yaumil qiyamah. Inda suyaon, madugal kau kanila. Sindain dun haonin po na sinagama. Doon daonin in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa hasabab sin waswas, taswisin syaitan, abang yung mga sila na yaw. Di misan kau manayhug. Tayong marayaw, bang ingkabtangan nila ba yan? Nakagawa ba ding ha-Quran? Nakagawa ba ding ha-kala Allah wa kala Rasul? Ampa kita mamung ligaw dunhan. Ayaw kita amuin maningud-ningud na sa dununun tayo yung mugtahakay manan na may magdirihil fitna. Labi-labi ng mga Shia. Yan in kamatauran, dahil kanila yan, in makusog mamitna. Nakalawakan kita mga tao tayo manghuran. Pangadyon na to, usulon natin agam Islam. Napagkarin dun haon, impunan sin agam Islam, kanabiasin kibay tatato, dahil ha mga isang alamat, aon problema sin tao yan, aon kanipak halom sin pangatayan niya, misan siya nabuwal Muslim, hatat kala maruwal siya ha mga tay mangud niya, tao Madina, sinyaon dunin ilmu, limanyot, dunin agam puunan, sa kalimabong sikaw, natanto ha, chikem pariksa ay pangatayan mo. Aon ni pak halom sin pangatayan, bukun ako nagbayta, bukun ni Susun namita, Nabi sallallahu alaihi wasallam in namayta. Hangkan lasahan matay mangudmudun hao. Bukun ha sa rin sambil ha, tay mangud mo agam Islam, lasaha. Karena dia akan sin agam Islam, ini palalasain tay mangud mo matan amin beriman. Miya magadah aturan sin syara. Ampayan kita, oy lo ni sila yang bihansan. Dan kita isam awam mangagad-ngagad. Makaulungin biya ka to awam. Na biya to mga kakasiku ha agam Islam. Na diha ini lam yathbut anna al-Isra wal Mi'raj kana fi syahri Rajab.
أو في 27 منه ولا تد كيا بيتا كيا limpal bunatod impag Isra sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iman simpag Mi'raj niya impag Isra ini ding hamakka sabi tahalam sin Quran subhanalladzi asra bi 'abdihi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yan suratul Isra mga kakasikwa ang Islam. Kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahapag Isra ini way iba sin pang Mi'raj way noon kya limpal sin hadun habulan Rajab. Atawalaw niya ha kahikakawan tagpito kasubangan sin bulan Rajab. Sumagawa di hayni mga katawtemang huran bal waqa ikhtilafihi ala aqwalin kathira. Damman di hayni mataud in suy mataud in long tain aqwal khilaf in mga kaulaman di hayni. Wa da'afa kathirun min ahli al-ilm wuqu'ahu fi Rajab. Damman demikian amuin diaib singka mataw na sin mga tao makahati impag jatulong ni habulan Rajab. Bihan mga kakasikwa kami Islam. Tinawala to din dunhan. Sambil hindi ka tubang dumatong impang asub hari impuunan ini. Hari imbaji matuin ini. Yang biya itaha mga kakitab-kitaban. Timagna im mga biya ini 5 katu haula Egypt. Haula Egypt. Imagbuhi im mga Shia. Ya singuran sin kita ipangasinula Egypt doon ba impunan sin agama doon ba liman yung tinagama bukon ba indun haon sa bukon kita nagsabot mga kakataw tayo magtaas sumaguno sa harin din na kau binaybayan harin din na kau hula bang kau matan na mamagbog sin syara sin Allah Ta'ala in Quran iba sin sunnah asal doon kau ha na mamagbog hamuin tiyutat sin syara na pagkabukon da doon hapuunan na yan na kita iya si naghinangyan inda siya piya na si mga pagmaulud doon haon mga kaya kasikwa ang Islam karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam jimatu in pag-Isra wal Mi'raj lang si mga kaya ulama qabla sana simpag amin paghijra niya before pamahang katahon bago siya naghijra jimatu impag Isra wal Mi'raj hawaktin Nabi sallallahu alaihi wasallam doon hamakka nalong di hay ni ang pakay nalong nila in pag Isra sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halumut siya law na sintug ibang bati ha tuglaw na injasad sa pati law ni namin akal inya tuputing way kasabunalan ada pun in pag Isra sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bati-batian in Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sa sin Allah Ta'ala in nyawa iban sin jasad hati ni bati-batian karena nakapagsambahayang pa in Nabi sallallahu alaihi wasallam nakapag-imam iban sin mga kanabihan in yatutan na kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ay naman kita niyo amuin mati po sin kaymanan pangaringarihan hangkan biyabay ta nasal asal hauling zaman makita na to kita sin pagtungkakali jinis-jinis na mabaya kau di kau makapa amin mahulog pala yahullo ubos na beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bawbuhi in Quran iman sin sunnah asupaya di kau malawng salama-lama lugay mo kabuhi lugay mo biyabaw bukan yan bang parkala pag-agama di ko malong bisan pa isimang longkay mo na indalil bukon hikuan bukon himupti bukon hi ustad bukon hi guru in pag-agama kawaunta dahil ha Quran iba ning ha sunna bukon mo yan misan isabi sila yato misan isabi inda mupti yato inda kuambi ni katan da ustad yatura nabukumbiat in agama mga totay manghuran in agama
inaagaranta bang uning betasin Quran, bang uning betasin hadis, bang uning kialimpal kaya betasin mga kasahabatan. Biyahan mga palangon ko agam Islam na biyahan bang magdatong jimatu impag Isra wal Mi'raj hambuktum. Napayon di ka tutanda sinwiroon katantuhan si mahinang yan. Panagnaan simbulan Rajab yatto na. Law na yatto na law niya masjid yatto. Yatto na sa law niya sipak domini. Konsum na sa minyato sambil pakahinapusan simbulan Rajab. Impangasuin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasin paghisra wal mi'raj sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pila tahun pa siya di hadunya. Sambil kayo natin miyabot pa siya ng tahong biyahan. Yun Hamadina. Misan na kami sa wala nakapag-ihtifal. Mag-celebrate pang dumatungin Isra wal Mi'raj. Atawa kami mga kasahabatan. Imatabi, naisip pangagaranta. Ubus na kaya hahati-hanta. Ukabun na to inamiin aktal pikilan singkitan yung mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Asal biyabay tatana inaagaranta bang parkala agama puasing Quran amunin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana mo yan dunhan. Ang kan kabalik-balikan na mo. Kabalikan si mga ulama bang kau maglagsing ka sa bunalan doon ha Quran iban ha sunnah. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Walaysa qala fulan wa fulan. Inilmu matan kasabunalan liyalawag mo imparman sin Tuhan. Karena way kawakan mo kaputingan dunhan. Way rung pagduarwa mo. Wakala Rasul iban sin amo insabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kahadis-hadisan niya. Kaya bay tadeng ha Nabi sallallahu alaihi wasallam bukulaw na kala hikwan agilaw ni hikwan isab kamo. Nanalaw na kita. Biyahat mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namabot, maaw na isablaw niya, nagpaawlo na simpos. Wayron sa anay na may ilong ta, sa kaba biya ini, amo inday, hapanak naan, may tabang dumatungan biya ini, hitaksis mo tuod. Biya special kay mo. Biya special tuod, kay mindum yaon, inadlaw yaon, imbulan yaon. Nawo kung biya tinakamata. Biya na sinsambat, inuno pa karadyan, dun haon, amelo niya aw ni pagmunyi-munyi wala na kita tiyakan. Walau sabata namang sa upama misan palaw na kiyabayta tudlong ta ikatuta na kiyabayta na in pag-Isra wal Mi'raj sin Nabi sallallahu alaihi wasallam habulan Rajab ikakawan tagpito sing kasumangan na wayron day sab kita naraaksin sara insubayta kusbaon laguun perkala yaon biasin magkahinang dikato. Fala yajuzu takhsisu lailatis sabi wal 20 min Rajab bihtifalin aw bimazidin ibadah. Misampayat tu walau sabata misampamin kya baita tu kalimpal tu dunhaon wala da kita jari magdaksis kita miintartan tutud dun haruman yaon kawatag pito kasubangan simbulan Rajab imag-celebrate kita. Magpawa kita sin alta ta. Tumtuma in alta mo ang piyawa mo dun hayan, hawak to yan na mahug sa japaway. Mahulog sa japa, maupas. Way karayawan. Way ruun karayawan madawan sa langgal syara pa Allah subhanahu wa ta'ala. At tawakan unong gumanap ko hinang ibadat parkala dunhaon. Lumudum ini, bulan ini bulan Rajab na sungan-sungan kubya ini hinang. Itaksis mo din dunhaon, sa kalihakay ba na di kami sa maghinang. Fakullu hada minal bid'a. Mga yatto katanya to hinang bid'a pagtakon. Hinang bago haarama. Hinang si Manu siya ganapan nila pa insara sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ubos na. Wayro na pang lamud-lamud ta. Liannahu lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yaf'alhu as-salaf min as-sahabati wat-tabi'in
walau kana khairan lasabaquna ilayhi. May ta mga katawtay manghuran, may tayat tunay hinang sa nahulog sa pabid'a, nahulog sa pahinang bago, siyan ligpara Islam, kana wala kya limpal, wala kya baita, wala kya tutug. Tenghan Nabi sallallahu alaihi wasallam na hinang niya yato, wala na kya baita, damikyan wala daysab na hinang, wala daysab na hinang si mga salaf, ang mga nakauna, dahil mga kasahabatan, dahil mga tabi'in, na sila ini landuin kug baya nila, dumauhat sing karayawan. Bang hatuyo mag-ibanat, di kaliwan sila yato. Landuin tuyo nila. Sa misang pahabya yato, wala nakahinang in sila yato biya sin tuyo sin zaman, sin bangsa ta ini. Tuyo mag-ibadat, tanda niya, sambit ibadat, bukun nasar, inangunda. Yan. Walau kana kaya na bang inhinang yan, yung pag-ihtipal yan, marayaw, na labis ato yung sila, kaunahan pa kita. Sablabing tuyo nila yato rin kato. Na doon na dyan kita mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damit yan ding mga hinang kakahinang langgal syara, hinang bid'a doon habulan ini, biya nasin taksisu tasadduk an ruhil mauta bi syahri Rajab. Itaksis nila magsadaka. Insadakay nilong niya mga niyawalihan sin mga nagkawapat bang habulan Rajab. Doon sa jahulan Rajab. Ada pun yung pagsadaka mga katawtay manghuran, bukod sa jahulan Rajab. Misan adlaw pagsadaka ko. Di kakausan mo. Na yung mga kaibanan, hitas ini na sadaka kulong niya mga tao. Yan ang palaw niya tao mga mu'min. Na ini hambok din mga impanghati si mu'min, si mga kamatauran. Sabi ada kumanyaw nung taawam, haparkala arama, imu'min pagtaon kanilang mga nagkawapat na. Ada po ni mu'min, ikaw buhi-buhian mu'min. Amo inyari na mamarat sa Allah subhanahu wa ta'ala sin pamarat sa yamatan, himihinang sindi akan sin Allah ta'ala, lima layo siliangan sin Allah, mayani mu'min. Mga bariman. Nadiyak tumanjari, magtaksis ka, tungod magsadak ka, law mo ini para mga tao miyamatay, bang dumatong ibulan Rajab. Liangan ito. Taksisu ziyaratul maqabi fi Rajab. Dami kaya magtaksis sila, may tartantuhon nila. Magbisita mga kakubul-kubulan, bang dumatong ibulan Rajab. Na hindi ka ito, hindi ko kaya nga tabang unoy sabi bulan pagtatayti. Maray bulan Rajab, ay bulan Sya'ban Na hindi ka ito, isa bulan Sya'ban isang pagtatayti. Kaya ba na nisab, yung pagtatayti na bulan Rajab. Na ada po din pagziyara, mga kawayrun had niya, mga katawtay manghuran. Bukun habulan sa jayaon. Kanay pagbisitay kaysa niya na makatumtum kaw. Sin inikaw konsum kunisa. Mabiyak da kaw kanilaon. Ampayan nakapila na. Miyato pakakuli, naman magpakapamintang. Di naman magpakasayo, sin susungon adlaw, mabiyak da sihayaon. So yan kumyaon, na mamintang kaw, na unubahain ko anukin. Kaya ingatan ko awang pagsiksa halam sing kubur. Awang pagpagtani, awang pagpangasubo. Uno ba yung pangangasubo ka ako? Biyahan, yung pagsadihan ta mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Dami kyan dihay ni, at ina yung pagziyara, wayrun had niya mga wayrun waktu niya. Kuno-kuno kaw mabaya. Adapun tantuhum muso jarun habulan yun na yato di manjari. Di manjari. Ang pengkato di hay ni pagbisita o papiagad-agad. Mga anak apo matumihan, ibang pang na apo na yari na, yung mga apo mo bisita kataan. Sapaatan, mga yu pa sapat, la hawla wala quwwata illa billah. Magsirikin hinang, bukun harap patuhan. Bihan. Basa makapauli. Demikian mga katawtay mga taksisur Rajab bi'adyatin makhsusatin mukhtara'a. Awan pa rin mga kaibanan,
magtaksis sila mang habulan Rajab yan aon mga dua-dua nila. Dua-dua yaon susugsuon dun haon namin tartanto habulan yaon namin hinang-hinang nila. Wairun. Demikian i'tiqadu fadli ziyaratil masjidin nabawi fi Rajab. Aon pa ding hamakay pagkakitaan na mo. Pagkamasahan sing kay hawak to kami dito pa. Hawla yato. Naon ding hamanga daing hamanga Bangladesh. IB pireto hato. Sila ini agad makusog nahaon. Tumuyo to bang bulan Rajab na kakita mo doon na. Mamisita matu pakubusin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itaksis nila rin doon haon. Sambil niya na sing kay wa tasmiyatu hadhihi ziyarah az-ziyaratur rajabiyah. Napianglangan, di man jari. Biyahan. Buing pagbisita biya na sinsambat wayruun hadnya, wayruun waktu niya. Biyahan. Taksisur Rajab bi ikhraj zakatil mal duna ghairihi min asy-syuhur. Aon pading ha mga kaymanan hinang magkahinang lang syara, hinang bid'ah. Amin tartantuhon nila sadya doon ha bulan Rajab magpagwasin mga alta nila zakat. Magpagwasin zakat nila bang dumatong bulan Rajab. Doon sadya o ti-access nila. Na tuan inya to di manjari. Hinang bid'ah yato. Kana nagimanap ko sin sara mo. Gimanap ko sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sin wala na kya sara niya. Iba sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Adapun mga katoteng manghuran, adapun adapun pagpawasin zakat, wa innama yajib ikhraj zakat idza tamma al-hawl 'ala an-nisab fi ayyi shahr kan. Adapun in wajib magpawa ka sin pangalta mo, amin zakat sin alta mo yan apabila niya artinya masampul na inang katahon miabot ta sa panisab amin zakatan na misan 1 bulan bang di matong habulan sin 5 bayaon pagbuwan sin zakat mo ay mo na itagad pa sa bulan Rajab uno na waktu uno na bulan bang miabot na hagantaan hanisab miabot na katahon na ta mo wajib mo na yan guaan bagtoy ipawa mo na bukun na sakal na bukun nan alta mo bukun nan suko mo, makakaon na kao sin hak sin tay manghud mo. Ayaw ko walo mo, karon alta ko ini. Yang miabot na yung pagsasakat, pawaan tuan magtoy. Ay na ko mau. Basta guwa na sila, pawaan mo na magtoy. Bukska na may, bukun na kayo mo yan. Nabang mo masis iusal, nakakaon na kao sin hak. Malaggo pa nga subukay mo hadlaw mahuli. Bihan mga kiyawlungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan al-atira pagtahon. Ar-rajabiyya. Amunain dhabihatun kana yadbahuha ahlul jahiliya fi syahri Rajab. Ang pagtahon atira isab amuin magsumbay sila sa kahaba bulan Rajab. Iyat kwan sin mga jahiliya. Ipagsusumbay nila ang bulan Rajab. Bihan. Na hinang mabiyato, nabiya ko simbiya kanila yato. Napiang langan niya to kato sin sara imbiya yato, amo intartantuhon mo magsumbay ko bulan Rajab. Ada po ni sabang sopama, nagsabtan, nakapagsumbay ikaw, atau doon na kapag akika kaw, atau ka may mga kaunahan, sumbayon mo hayan, bukun dami amilong to kiyakan mo bulan Rajab, kauna sin tao, inya tuwirong problema. Di kita sa makalanggal sara imbiyato. Ada po namin tantuhon mo. Di asin mga hinang si mga jahila, so bulan Rajab, magpasumbay ako ang pagtawon ng atira, piyang langan, sin aga mata, inya to mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala. Damikian hinang nila pa inya to, waja'alu dhalika sunnatan, fima bainahum. Hinang nila pa sunnat kanila, hantara nila. Tinayabang bulang, bang mabot imulan Rajab, na maaonin pagsumbay nila biasing kato, kadhabihil udhiya fi Eid al-Adha, biasing pagkurban, bang mabotin Eid al-Adha, haylaya haji, nadihay ni mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala,
khilaf yung mga sulang, yung mga ulama di hay nihahukuman niya. Lawan sin kaybanan, ikhtilaf al ahadith al warida sabab sin khilaf in mga hadis kabaita hatungod ini. Was sahih an aqalla ahwalah al karaha. In sahih amin papano mga katawtay manguran, amin sa baba na hal, amin halil karaha. Hami akru dun haun sin agamata waqad abtalaha al-islam bi'tal nasin agam islam. Kanin ito hinang sin mga jahiliya. Di matungman ni agam islam bi'tal ninya to. Bunal awding panaknaan sin mga muslim pa sila panaknaan, bago pa sila nagkahinang ni mabiyat to lugay sin lugay sambil na bi'tal na sin agam islam. Bihan sa hinang sin mga jahiliya ang kabiyata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la fara'a wala atira. In maksud di hayni, in fara'a di hayni, amuin in mga times in mga jahiliya, magsumbay bang dumabot din bulan Rajab, magsumbay sila sinamin bang aumba gupiang anak. Ataw mindaga-daga na bang makato amat yung sumbayon nila. Sa kahaba na bulan Rajab yan. Kumatol sila sa biyaya to. Hakaybanan baita awding hamatayam sinambuk usog yung mga jahiliya amoy magnadar siya bang mabot na lawn niya in unta ko hanggatos at hindi magpasumbay siya sa tadun patudha amoy hindi man sa bulan Rajab biya itong mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi hayni buko ni maksud niya amoy bang amin wala pa labi-labi na di hayni di mawajib di manjari amin tungod pa udhiya min susumbayon atau akika bang di mabut in ummul sin susumbayon niya on amin ha ummul niya tud tiutat sin sara ya sin kambing bang hapag udhiya na so isa mabut long ta hang katahon imbilibili unum bulan biha di ba na sin kaybanan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biat ninang qala az-Zuhri rahimahullah al-fara'u awwalu nitaji kana yuntajju lahum kanu yadbahunahu litawaghitihim wal atiratu fi Rajab. Nain yariin agi az-Zuhri rahimahullah in fara' pagtagon panagnaan amin bang mga amin panagnaan limanyo tamin daga-daga na manjari na sa sumbayon na biat tuwing kaaw na si mga jahiliya sumbayon nila litawagiti ha mga susumbahon nila ha mga barhala nila isumbay nila matto ataw pa mga jin uno na wal atira dapanin atira isabang dumatong imbula Rajab na dihay ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na inibiyan na sa sambat kay bananap hiyaram dun haun ada pun masuk papanol karahat niya miyakru dun haun idza dubihat fi awwal Rajab wa qila lin nas inna hada la ba'sa bihi fa inna an-nufus miyalatan ila mithli hadhihi al-af'al. Ada pun isa bang sa upama nakapagsumbay siya habulan Rajab panagnaan niya on pagubosin niya on kaunahan hajat si mano siya ay niya to di isab ko way niya to problema niya ada ataway sab aon bisita mo bihan pagupos aon susumbayon mo pusa mo habulan Rajab naway nung datitikan mo atawa pangangad mo namin subay habulan Rajab inya to di da kita makakuanday nito hato mga katotay manghuran ada pun impag sumbay hariin waktu kuno waktu kuno bulan mancari kita mangsumbay bukon sadya amin hitaratan tutadun habulan Rajab pag-anad anaran sin kita ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hang kamita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam idbahu fi ayyi shahrin ma kan wa barrullah azza wa jalla wa at'imu hawaktu man in dun haun aw nangasubo para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya amin anna rajulan nada wa huwa bimina hawaktu man in bukusuk ini hamina siya inagi niya ya Rasulullah da aksin Allah in kami nilong nikaw na namo na'tati magsumbay kami atiratan fil jahil waktu sila jahiliya bang mabut imulan Rajab sumbay tud sila
Inagi si Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ma ta'muruna unin bi mga habiyaun inami mga maraak mo kamo. Lawan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, idbahu sumbayan fi ayyi shahr aw nunu na bulan bukun sa jadun haun tartantun yudun maka wabarru na inang kamu karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagpakaon kamu. Biyato mga kiulungan sin Allah ta'ala hati ko miabot na in waktu sin kita niyo murah-murahan laung ta papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala kay hinapusan laung tawasihat ipatumtum sin kami diya na sin sambat na imbulan Rajab ini biya hantang biya mga ini mukaddima sin bulan Ramadan inamin laung ta mukaddima at ini biya kakipang isti'dad sin kita niyo pamin pagsadya sin kita niyo amin habulan amin susung bulan Ramadan. At niya, din namin tiya aksin Allah Ta'ala katum, napagsatihan na to asal. Biyak sahun na to asal, in ginhawabaran sing kita niyo, biya na sing angi, kala Abu Bakar al-Balkhi rahimahullah, syahru Rajab, syahru Zar, wa syahru Sya'ban, syahru Saqiyu Zar, Suqi' Zar, wa syahru Ramadan, syahru Hisadu Zar. In bulan long niya, bulan Rajab ini, bulan long na hipag tatanum. Hipag uuma. Yung bulan Sya'ban, amunin sumunod sin bulan ini, o sin yari kita Rajab, pag Sya'ban, ini sablaw niya syahrun sukyazar, ipagpubusog. Ipagpubusog sin panianum sin kita. Adapun, wa syahru Ramadan, in bulan Ramadan isab, nahipag-harbis sinamin tianum mo yaon. Murah-murahan, laung ta, papagbarakaton sin Allah Ta'ala, ipangadyan na to harum ini, makiaulungan kita ng ukatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.